Jao. Dobro, Jara, sad ću ja slučajno preskočiti. Jao, djevojko draga. Kako si lijepa, izvini što ovakvu reakciju moju, ali... Svaka ti čast. Hvala. Majke mi moji. Znači, vidjela s reakciju, to odmah nemam ti šta govoriti. Hvala. Iz Hrvatske, ja ne znam šta da pričam sad. Iz Hrvatske si, jel? Aha. Aha. Kako reći aha, ako da si rodom iz Bosne? Majke. Iz Imotskog. Aha. Koje je godište, majke? Koliko ti je godina? Koliko je tebi? 25. Uf. Koliko je tebi? Da me prišaltaj, molim. Jel ti 16? 17,5. Jebi ga dušo, dragi. Ali lijepa si opet. Šta ću ti ja, šta? A hvala. Ništa. Ajde, ništa. Čuvaj se. Mogu ti nešto, dobro, mogu ti nešto reći. Reci. Ali nemoj se naljutiti. Pa neću. Ja sam youtuber. A ne sereš. Jesam Bogan. Ali nemoj, rekla si nisi se ljutiti. Nemoj me stavljati. Gotovo, već si u live. Aje. Boga mi live snimam svaku noć. Na ome. Kako se zoveš, daj da odem vidjeti. Evo ti. Nuni. Ja. Idem vidjeti. Ok, Isuse Bože.